Dipu Karbi Students Association asai hemalong apke joypen sekelang asai kedeng. Kewangji ingdeng ingkoira troksi zonal Karbi Youth Festival aputhak Chinthong along Mai Kangni. Inglong asokali bangket hom MSc upon Dipu Judicial Court along Kangsai Pon. Kardom Pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi nonarju iktha birta angton pen pinia da porphai narkepen anarlo porphai krohinia poran Dipu rong the angalong Karbi Students Association lapen Apollo Diagnostic Dipu atum chepater pi ponsi arta ningkan klikep ke plengtang mate ke partang atumaphan ake joypen se ka chelang awarsai pado KSA lapen Apollo Diagnostic Diphua hienpen kaike okpran mesen nangji pukamat halapen kabor i ponalong kaike ta kacherok tok kido nangji along okpran le mesen lote sonsuria ki sungpenta chepajok un pukamat hapen pini KSA methanga sai hemalong ake joypen selang pon sita isi matha mimi alama bangke ake joypen se kachelang awar saile piseta karbia tumke ake joypen se kachelang dunji aphan ning hangbang ave mate amuluk aphai jumdun hek bonta se kachelang I move deadlo puka ningji tumke dopik pusi KSA pen ningje pon lason si ake joy pen loke than awar sai free coaching le padoseta karbia tumke kacharli dunji aphan ke aning hangbang ave bonta anam pen kacharli adim tuition alongke subject isi pen tangka pharup ho pen suri isi pusita hadaga bangke charli dun thuji karbia tum ke plang ong apot ma mate ake joy pen se kachelang ka therak apot lo puta ningje pon thu News Text Report Karbi Anglong Live Aningkan wangason thak thaksi pining le thota mesen pen kapachun ponji aphan pusi pini chenthong MSc kaparlo umlapher Gorkha Committee holalong ingdeng ingkoira troksi havar Karbi riso nimsa maya puthak mai kangni non ke wangji preni phai narkep sirkep lapen kep arni havar riso Karbi nimso rongajia pharman kithir thep amai kang niponalong longsing kro kachepahem phu ponalong chunbang Samson rongphar Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip rongpi chetongdun ariso ejang chepate long kichengpen kijut kachepate long ke anutina longta arpudolo lapen ingsamjin pensi pachunangji ke mai kachepahem phu pong atumdet kali rada tumalongta arpudo lasila bangso ni thoma pharman kapaman ponji ingdeng ingkoira troksi hawa riso nimso rongaji amayalong raddo anta kachirap cheto dunjia phansi chuningri padopon ulukun chipen hemari rongphar Karbi Anglong Live Chiti ni phaing koira ICR ni Dipu Judicial Court along kedamtang surihini rakrainar kep aningkan pen song ingkoira pliso sepen 6 schedule paragraph 20 atengpen kichia so mate non tribal atumke council election along vote joglong le mate nang thurdun long le pu constitution along ke tok arona tengpen bangge thom inglong so kalidet IMC atumaphan lamhoi ki pipon aputhak kangsai pon Kedamtang aningkan surihini rakrainar kepen hearing padopon bomsi pupu kachar juji arni State Election Commission bukajan civil SDO atumahin penta wanglo bonta bangge thom inglong aso kalidet MSc kachenep advocate atum bangvedet si haki en ponlong ledet lo pusi senior advocate Manas Sarinia pen pachini pon সদস্যক লৈ দুখন তিনিজনে দুজন সদস্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইলেকশ্যন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে আৰু সেই দুখনৰো ইয়াৰ লগত একেলগে হিয়াৰিং হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা এটা এডভোকেট এজন এপ্লাই হোৱাক লৈ এটা এখন পিটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে তেওঁলোকে সেই অৰ্ডাৰ এগেইনষ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যোৱাৰ কাৰণে কেছটো এতিয়া ইয়াৰ যিটো প্ৰচিডিং ইয়াৰ যিটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো স্থবিৰ কৰি ৰাখিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়াই এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ বাকী কেইটিলে bangso atengpen chiti ni pha ingkoira ICR nianke lakha ingkoira ke thom bukajan constituency pen kithurdun MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhoria Dhekial Phukon ke Keremdetji angdeng anlo lapen MSc Mukut Mahanta lapen MSc Pawan Kumar Rai atumke State Advocate aphan kachenep ronga job State Advocate atumke Private Advocate long arjahun epu appeal pidat ajoksi banghini MSc kachenep Advocate atuma phanke pasang ponkok laso banghini MSc aphanta kangsai pon thuji aphan claim pon bomlo lapen non ke bang thuji pre ni phai krisir cap arnisi MSc Madhoria Dekhiel Phukon aphan
kangsai padopon thupo pusi advocate Sarania pen pachinipon চিভিল আৰু তেওঁক কিছুমান ডকুমেণ্ট আনিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু এই ডকুমেণ্টবোৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবোৰ আজি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইবোৰো ৰেকৰ্ড কোৰ্টে ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু অসম যিখন নিৰ্বাচনী আয়োগ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন তেওঁলোকৰ পৰাও কিছুমান ডকুমেণ্ট বিচৰা হৈছিল 3টা ডকুমেণ্ট এই 3টা ডকুমেণ্টও তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি পঠাই আজি কোৰ্টত দাখিল কৰিছে আৰু সেই ডকুমেণ্টবোৰ অৰিজিনেলবোৰ কোৰ্টে আজি ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে আজি তেওঁলোকেও এই ডকুমেণ্টৰ ওপৰত সাক্ষ্য দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু আজি মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকনৰ এডভকেট নথকাৰ কাৰণে কেছটো আজি কোৰ্টে তেওঁৰ সাক্ষ্য ল'ব নোৱাৰিলে আৰু এই ডকুমেণ্টৰ যিবোৰে আনিছে অফিচাৰ দুজনৰ তেওঁলোকৰ আজি সাক্ষী ল'ব নোৱাৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী অহা মাহৰ অৰ্থাৎ 19 অক্টোবৰত ফিক্স কৰিছে আৰু সেইদিনাখনে এই ডকুমেণ্টবোৰ প্ৰডিউচ হ'ব আৰু প্ৰাঞ্জলকৰ যিটো সাক্ষ্য সেইদিনাখনে সাক্ষ্যদান কৰা হ'ব Dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong Live Dong mukak rasinja klamalong kapadopon ZKYF ahut aning kanwangsi project kelang mimiason kapaklang pon asonsi pining lethota project ason kapaklang pon jiaphan longle achete kimrang bomlo Bangso along le achete lake dong mukak PWD SDO badan tiso pensi kasonse matikabonda rasinja klamalong kapaman ponji ingdeng ingkoira troksi hawar karbi risonim so ronga jialong kapaklang pon jiaphan non malom dode sangsepen kaselam pangcheng pon bomlo SDO badan tiso alanglike inut jutang jubat anathu kapaching thordun nang pukamat hasi kedam tanganing kanta no thengpi ahem sitame rasinja klamalong ZKYF ahut parjabdun pen pirthe pache thangdun phluglo alangli kasonse no thengpi kelangme parpik ajok Karbianglo Autonomous Council CEM tuliram ronghangta aning dog dun khaksi dipu taralang swalong sitame kithir thip no thengpia hem kimrang ponlo non rasinja klamalong sitame amethang chithurdun flut pensi bangso along liachete kimrang dunlo dipu ben diganta teron Karbianglong Live Pini prime time birta bangke lapan sikang toniglo dumi thakme kardom